Atie. Yenua. Net is saying. Yankopon adom bibia boko. Now so e. Nyame adom. Afia medase. Wow. Medase. Na enioma ekosei. Oh, nyame adom niema mu ye. Na abna wo kai last year. Asamba ye ni na finhia na. Nungwa abayua wani bi a ne kunu. Twa brana ne ba ne chi no. Akozi sai. Eguso ada kota edi ho dwuma akwani abeya ene we no na nura report bi a menya ye na me se case ni the way e kro no family no bonyo so ayo ya nti yesem se sa owura na okum ne yire no yamane bill ni ade na the way e kro no enye emu areho ti nungwa bamba 42 ne prosecutor wo di asem no financial mu shoe no mu bi sese munua ba kasana ka abeye no ana yesemu ya wanyem fonso wa nkwase okodi awu na mmom okoje ne ba ketua kada be wan yi na be ma be fa na sem ya mehwe no be ma nso ntifie wo jana ma obi be kona kore ajare na egu ne ho abra ne ma meti ase no okoje nkrata free Dwaso ananse yi efrewe mu say social welfare for so dey bro we na be ma esa we ya eno ano no wa fasike ya twakwabra ni tiri bra wo ba ehene na kwada hu nyina moja wan fo ni anto wonse wono mo mu jeje ho na se be ma kra so otwitwa na ka ko no so hu na sa asem we ya ba ne ya the way am ye no no yesre mo pa bele ne kra de yentumi nkase say offense bia eye belabo eti no yatiase mama bele no case na kasa ekosei enu ni asem no ekosei eya reho we ne ba say nipa no wawo ohun tinka de ye nyina kra no wo ba nkwamu bie ma na wote asimpo ne ye nse kwa wonim say wo hu no wore ebecheche waja ne market wa ho onu kra tie ase na da say no waja ne market wa ho Obata wa wote wo hwe wa ade kura no e da say nya ye kone bra ba ku ya afia ba ku ya medi akire e wo amasama bokope hoyi eno so kone bra say ko e bo akoda tuo wo obi fie ko wi akire de akoda seboto makoto take yase akuno ye huna ne tekremani ho na no so kone bra kwada ya omo ye minus wo me ne omo no mo ko mu school papa so ne mame no ya mo mo bel emu aya akwada yi so ye de eche wo ha ya Santa Maria Blue Cross ho ya ne stepmother tete agyanan ni ade ma akwada di ye me fresi ye di bia wase asam ne se no e wa ayi atone jeda ho mo chen omo twen advice Afia advice keke ade case se gu omo so am say do ya ma baba wani bela teso no wote ne ba bi enti court tu se da na no de ne ho abekire afutuo ni maaye no wasan afutuo ni maaye no wasan ko yes sorry kasa se yen kasantia se boni esi obi edie wana so obi aye bibi sei na nipa ato ase ne so de ni mpambraku no it is asem ne bedan mo a ebedan kwoto a ayemu na muni mudwumati ne se de mo ye niema ya mo man enye ntentehwe sexy dondon afe na nra da broker te dia ba say investigators wo ne ku no how many years ni yo nada ne la siedu da fiase tire duane a wono bedi so wodi abradua ne dodo etese ye fa ne pra amra no so enne hwehwe mo so no na aku no obi papa ti mesra mo nungwa de no nungwa posifo monimu a papa no ene maame no mo fa mo nan enhya sa family ni die mu emu oya dodo omunye mfomso bia ne mfomso ne sai sa me kwaje me ba ena nya so the force na kwa kwaje wode mra ene kura no no wode bra se sei na mpanifo ahyehe na nu ani na wie wuti me da sore didida enom me so ba ya man bele wa be kro ne oba foforo ne sate woni oba foforo ne tie ti esremo wate esremo eni die mu a sasa na tia mo samu adwene na mo ma no kra ne nadi mo ma bibia nya kama na abusua no omodofo ne de okode nanso so omhu se mra atantene no bibia ye adwuma ede ya de hye ne ma but omo akoma beto omo yem se at least bibi papa bi koso bibi koso a kire sampa
say and when so evidence ni clear awo no na kuno nti de biem na drag what you say odwen wa what you say na wonim ayi sa major Maxo Mahama ya rekwade de oboase na de ntro oboase as say ye ni oboase wonim say ebra court bu asem no wie ya o ma wo mo ye hunu say ebuabo ma ye buo mo kufo ya wo mo call life imprisonment Attorney General beka say ebebie kwan amamo de sakraya ba sasem kodan kota ebe contentem esa se unsa sam na chepe obi ba dwen say aye foolish case na you ani but awo me sa wo ba ko maadwo akumasi die maadwo no so konebra week yi mu me hu say ede na akọ be ma na ede na akọ aba afi family no hu say omo kasa but omo ba no kọ e no be ma nam with serious protection Asha Max na be court na wono na wadi boni ene ya bibia bua boni the lawyer say ne me na ya me tie ne mama nti asam no kra yin tibi ka ne etu aseda e no tra meti ya me ya e na kumo na bra no say what e mo ya na me ra ho bateja yesremo na minim se na ya kan panifuo wo betu ho anamo IGP papa fa ona si so what nsem ne bi wo honom na wote wa afidie no so a wani wadaroma said ya okeka ho ya one ema no find out from her nungwa awafo be ma de se kan twa wo ba tiri mu bra ne ba chenachi anka je ne ma menum na se be makura wanya no IGP wani mu a papa boy chire ne hwede ye ko ate na abusi o makoma nto mu yem cases ne edoso na advice yi kura akoto yi akwada de eno so mo guso eno say quarter ma say ayi so abosumi ya wie ye na match mfrifri ho na no e wo so mutumi kuro so sa case no na de ho no mo ka last na boys no ba ko no say de okay kan nsem bi no ne ade nti ne yesi yenkoye no yekoye no bibi either fingerprint or something that say o so mu a makum ni pa na wie e de na ukum nua akra keto a wona ne di agro to sadidie enkran keto a mo ko ma me fie kodidi mo afomani anto sa ne ma we no motimi ahwa akra minim how wo musikum na fire but se me say se wutie story ankwara na kasa manyam akra no ukunu ya na nipa mesi wutie sa asemi ka so de ni story ankwada na bia en narrate a say omo de say Abena boneti ne kwenti no otehye en omo de blocks and according to Sabra report by no say akwara no yesem pa cho mamunkumi no masafa blocks block hibie Abena utumi hwenya mie no di bone say ya wo mo nipa no ya ofo pemu Hasan wa free mu akraketo a hey ade bi wo ha o me anya careful ate so wakoma abufuo eba so bebre na ntimi hye ho so a medofo pe ba bi tina ko ba bi ema ho man ne ma bia because Abena mo ya mesra mu nungwa de no monye ka so 10-year-old boy ne ma me ogususu Kenene be wo ho a how many years ni say 4 years or so it's 2021 mo 21 tibana ko 13 ko wanyini fefefe nka bisi ye be basu yi obetru bia na wayi na free wona mo da afia so wona ye maduane die ya ko mo hoka ye koye ni me Abena koye ni me dia na wo mu de wo mu a no makekan ya dadai enti delegate da obakrata no and a boy mo hai ba umi apex chairman sa to chair MPP manifesto ti ano so ehho ensem enie no say ex council of state member 3 others cited for contempt ti ano je so unya delegate bokrata no na wahunu de ya chepeni no contempt no ana ayi unua ba hadia for real say wajiatum ti ye twend ye court beka but say ayire so a obetumi akombe 5 years eno ne de omo come say 5 years na say wono agi atumi a wan ma court and drag dem say na lawyer photo no for say wasesa ne lawyer ni no lawyer ni no de ne chase no wasesa no I think so and na say wakodi atumi say ampapa I think say you obi na lawyer o
cases bi o ho anyo obi a na timi because bi won my so wogituma eya na no so no e na waso che no krampo no so no e ba fama dan se wa wonim pa sa de no waye na wo twe koto mu a ya na sa romance scam ne ade aye wo sa wo dia wo te baabi na wo juru obi sika nti yen hu yen tew wo se Ghana to krom baabi nti yen hu hweye pa obi a ye careful de wo ye bia no nkrofo monitor Ghana ha na ye systems ne network ne ma ne nya adwuma ebe ye adwuma enti obi a ma ni na ho nti ho asam daily guide obokrata no so ediaba na afia obi bisa abesim de no abesim abrante ya Richard Apia ya ochicha na fridge ho asama ba last said this week ya review papers mu afi na asanye no e be hyase kwado wo fo ne hwehwemu fa yo madwuma wi a asanye ne be hyase dendenden ti no enda so ho asochwe ne bre no e be so afia moyo moya enti no Ghana so ya ne Bahamas for ye kontiase apamu e de ense hye nkrata ase na visa waiver agreement eno so yetimi ahu de ebeye delegate obokrata no dia won so de aba enie na telegraph de obokrata no nie ye yenuanu asabi won mo edi dembe 282 de se ya tichu na wo mo eye toll booth workers no ya peduma mo tete ensanu nyuma ahodo bi se be ya wo mo so Abena me no so na wo benya sika nso e de ato wo ho de ahwe wo ho because omotebia mu no wa kwa nyina ye adwuma kra no so wo hu so na obi asabi ne nan baako ne nsa nani e de dem omo sa na de wo se de bia bibi e wo e de wo makwan mu a ometumi enso adidi no omunya burden e ma family and also society no nti why mayade mayade na ni mo ha aha ye he airport ho 6 years after completion ho airport goes down inverted commerce the ho asem no abata na ase ye adwuma bi ho no I'm function gidi but ye be bot ni ya hye say almost mampani akufo da play say project was sase wo wi nyina no be ne ho awie ansa na bato break kebeboa kebeboa pa picture no nshada anya clear but hunu ne ma nim nyina wo ho omoma ne nhyase ntemo na moa because ho ana voter region ho tourist attraction ne ma wo ho pa say bibi ba ufa flight no akono abantam na niema mu ahenhama wo mo ebetumi no ti ho asem demographic na de Banda constituency ho na constituency watch demographic do woni ekokire na ne niema unya bre na wo kenkan bia na no so atumi abo abena ne no Mate no almost the same Mate and see what the find out so the nedia ba why de no so why asapie mu e wa ha eno ne baumia manifesto chairman ade no ene na